Hari abantu bari kuvuga bati noneho The Blues Chelsea yacu karabaye karabaye, bati iyi ngiyi Chelsea tureba ni imwe mu makipe akomeye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza, nubwo sezo ishize iyi Chelsea yasoje idahagaze neza, ariko ntago bikuraho yuko ari Chelsea yaba John Terry, ari Chelsea yaba Didier Yves de Bill Drogba, ari Chelsea yaba Bosingwa, ari Chelsea y'abandi bakinnyi bagiye bakomeye cyane babayeho, hari ba Frank Lampard, hari n'abandi benshi cyane, ndetse Chelsea ikaba ari imwe mu makipe atanga ibyishimo cyane muri Premier League. Ikibazo gihari rero, bari kuvuga yuko Chelsea iri gushaka umukinnyi witwa Danny Welbeck. Danny Welbeck ni umukinnyi wakiniye ikipe ya Manchester United ndetse akinira n'ikipe ya Arsenal, ariko akaba n'umukinnyi wagiye atizwa mu makipe agiye atandukanye mu Bwongereza, avuye muri Man U agatizwa muri amakipe mbere y'uko asinyira ikipe ya The Gunners. Ikibazo gihari, Chelsea urwego ihagaze ni urwego rwo gushaka umukinnyi nk'uyu nguyu umaze imyaka irenga 10 muri Premier League, cyangwa Chelsea igomba gushaka abakinnyi bakiri bato bari kuzamuka bafite amaraso agishyushye? Duhure muri comment section turebe niba urwego uyu Danny Welbeck uhagaze neza mu ikipe ya Brighton, urwego ahagaze ari urwo kuza gukura mu mazi abira Chelsea irimo. Muri comment section turebe uko bihagaze. Njye ndi Mr Omar, iyi